Ndingumzalwane walapha. Kodwa khona abantu abazawuphoxeka sifika phambi kwenkosi. Bathi abantu besibathembe kangaka kube kusithiwa sibazi. Plus nani balandeli asinazi. Ngoba nilandele ukuthanda kwendoda. Kamnandi wonke umuntu unalo izwi. Uyalifunda. Ayibonga inkosi yethu. Akekho umuntu ozawuthi phambi kwenkosi awuthathi makhuphula wayithi masenze kanje uzawuthi uyesu izwi lami. Elubulifunda mihla yonke. Ayibonga inkosi. Yanibingelela ke basolweni. Mana ke izolo sesivala isuku la izolo savuthi Timothy. Esithi ndingamadoda mamuntanjana ngathandaza abafazi. Amadoda la ngafuna ukuguquka. Wathi ndingangathandaza ephakamise izandla zawo ezingcwele engena ngqubo nentandabuzo. Sathi sawujonga umhlaba wonke amabandla akhokelwa ngamadoda. Kodwa athandaza njalo aneqhaji. Athandaza njalo anengqubo. Athandaza njalo ayakhompyutha. Athandaza njalo ayafeba. Athandaza njalo anqula phansi naphezulu. Kwakwinto ethi ngabe umthandazo wakuphelelaphi. Ngoba amadoda khona aphethe umqimbi ibangaba unasarali awunaxabiso kubo. Manje ufika usifikela ujonga imoto ohamba ngayo. Hayi homa ngeoti yakudala. Bazama ukusondela uthunyelwa umfana ukuthi ngabe usebenza. Hathi hayi angisebenzi ndawo. Angeza bingelwe nangumfundisi lo. Kodwa bangaba kwavela kathiwa usebenza endaweni ethile ephakeni. Uzo-invitelwa emishini. 1 2 3 abamazi nokuvelaphi. Sebeyamthatha ngomsona ngomsumfundisi semthatha sembona iposhini ku leadership. Ufuna besandla sakhe. Ngoba unesara lenkulu. Kanti uthatha idevil worship elinzima. Elizavela nodlakaza umsebenzi kaNkulunkulu liwukhiphe ngefasting. Ngoba umuntu oneposition ongasindisiwe, umuntu ohamba nombuso kaSathana, bonke abebehamba noThixo kwalibanda ngokwethembeka uyabaravaza. Ngoba into ebeyizele vele ukuzo destroy. Ngoba uSathana lo takwethu uyayazi into efuna ngabefundisi. Babafuna le. Uletha abantu abanemali. Ogqiba bathatha bafaka enkangwa. Ogqiba babanikeza amandla. Kubantu okudala bekhonza la. Ogqiba bathethe noba intoni. Ayibonga inkosi. Sefaka izwi lenkosi. Lisithi engena ngqondo nantandabuzo. Ayaqaphuka. Uma singasakhutshwa ishumi. Uyabona eshwabule eqalekisa. Ngoba sibanjiwe ishumi itshona phansi. Awakhupha amazwi. Athi siyithi ishumi sakho agqiba uqalekiseke. Yithi ishumi sakho agqiba ufubheke esogweni. Uthetha amazwi afuna udabuke. Kanti ishumi asikho phakathi kwandoda namuntu. Kodwa siphakathi komzalwane noThixo. Ishumi iba ngiyasikhupha ndisikhuphela umuntu. Ngoba manje lifunda kahle izwi lenkosi alivezi indoda. UThixo uqoba uthi izanazo endlini yami ukuze kube ukudla. Ngoba apha endlini kaThixo kukhona amahlwempu elithethe ngawo izwi lenkosi ngoba inkosi uJesu ukuthi uze kumahlwempu. Wona bangathathi intweni. Funeka imali engenayo la. Sikwazi ujonga abantu abasilela kwinto ezithile. Akuyona imali yendoda ethile nomfazi othile le. Nefamily ethile. Ayibonga amanenkosi. So sanento athi ke noba singabathatha asingahlupheki nganto. Noba ngaba namhlanje sibabahlanu ngomzo sibebathandathu ngomsigcwalele holo. Abanye bangabazinikela phakathi nendaba vele bayibona ukuthi ayikho lento. Nathi siphinde sikhathazeke. Sithi kanti lento ihamba kanjani bese sithi sizakahle ngoba uNkulunkulu lo uyabazi abantu abadingayo. Naza uhamba nabo.
Awuthi babothethe mangaba sasiqala ukuzala sizoshumayela. Bayimeme bonke abantu babaninzi abantu ababethi bayeza. Kodwa zange kuze namnye kubantu ababethi bazawuza. Kwasike kwaza abantu bengabalindelanga. Ende kwaguquka abantu bengabalindelanga. Ngoba ukwenza konke akufani nokwenza kwaNkulunkulu. Ayibonge Nkosi. Naw into ekhona athiwa thina abakhoyo funeke sibe ngumzekelo. Ayibonge igama lenkosi. Kwabakholwayo nabangakholwayo singabi salonyelisa ivangeli ngoba selonyelisiwe ivangeli. Kwakhona into ethi ilizwe liyamfuna uKristu mamuntu kanjani kodwa livalelwa ngamaKristu. AmaKristu enza izinto ezingenziwa ngamaKristu ezibonwayo ngabantu abafuna uKristu. Bathi bathi bhetele sihlale kulendlwana, bhetele nihlale ecaweni ngoba ezicawe zikamoya ziyalwa zenza okya nokya. Abantwana bakhona benza okya nokya bendisindiyaya kodwa bhetele nihlale endlini. Kodwa kwathiwa thina sesihlambulukile masele siyibamba singabi sedla. Ayibonge Nkosi. Samva uNkulunkulu sisiva into ethi akatsalwa ingxolo ye-keyboard. Akatsalwa ngamazwi abamnitsi ngoba nababethi i-keyboard babethi i-keyboard bethengisa namhlanje. Babethi i-keyboard bengakholwa. Nabahlabelela behlabelela bengakholwa. Nabashumayela bengakholwa. Akatsalwa uNkulunkulu zi-keyboard. Akatsalwa ngamazwi amaninzi. Akatsalwa ukugcwala kwenkonzo. Akatsalwa ngamazwi amnandi. Kodwa inye akatsalwa ngumthandazo. Engatsalwa nakukuzila ukudla kodwa inye into omtsalayo uThixo ukubahambe lelo bandla ukungcwele. Ngoba nawo ama-fellowship afasa nakhokelwa ngenyoka bayafasa, nakhokelwa ngamayeza bayazila kodwa banqula inyoka. Kodwa inye into eyenziwa uThixo abekhona ubunyulu. Ubunyulu ke buza ngokufa ilizwi likaThixo. Ube sokusenza lento uThixo athi yenze uyeke lento athi yeke. Ayibonge Nkosi yethu. Lapha eKapa kuthi yanifumana ithuba loba nizofumana intombazana umeme ngoba usoloke eshiyeke emva. Fumana ithuba. Asifumani mathuba. Avalwa amathuba enqamlezweni. Wabethele umuntu omdala nenkanuko zakhe. Sihamba singahali mamonakala. Noba intombi sesingasanxiba sipaza nje onganxibi kwazo. Ayibonke Nkosi yethu. Ngoba sihamba nezwi elithi ungekalali naye ukuhala umkhanuke selulele naye. Ende wena sowugwetyiwe. Hayi amen. Sayivala kizolo. Ndakamnuko. Elithi noba sibangaka ngoba nentombi eziziyakhala zihambe ejonge nemoto abahamba ngazo abafana. Awukhala madoda wathi intombi kazinganxibile ajonge unxiba kakuhle urephi imoto homa ngesilahle. Ungena utsotsi ngangumzalwane kanti ngusomzalwane isele libonge mpongoshe lizoba intombi zethu. Intombi noba zithanda sifuna imehlo bonke bajonge kwesi silahle. Ayibanga ngibona ngamakahle kanti ubheke enyokeni enzima uzawuthola kanzima sefikile emtshatweni. Athi utata osaswashumayela ngapha kuthi okwaguquka umfana siyabonga uyaguquka 6 months. Babe sebona intombi phakathi ebandleni ngoba intombi ezila ebandleni abafana bayazi ukuthi bangayapi ukuze bafuna abafazi kanti beza njalo bayakhula. Avele bengathi yaguquka mntakamnuko athatha 6 months ugqiba unyaka mawuphela abese sekumfunda emfundisi ngibone ubani kanti ubani ukade siphethe kahle. Ngoba usakhona test uma umuntu angathi ukuthi manje ungabe ufuna ukushada funeka ubhekwe etutsini uqala. Test uthi hayi ngumzalwane, yebo ngumzalwane, asiyotesta. Doctor, dozamakazi. Ngoba siguquka nje sesihambe kakhulu, siguquka nje silimele.
awusekho ke intombi ngayibona umfana ohamba ngento esivulekelayo sebona akunandaba uyowudladle nempethu abonakala sefuneke kuzelwa abantwana abatshona phansi kanti bahluwa into engenene emtshatweni udodata siyabo wafika lo mfana waqeda 6 months after 6 months waqoqela umfundisi ngoba uyayaza indlela yala inkonzo seyifundisiwe umama onakala ukuthi kawufuna intombi ugqitha kumfundisi wathi senibone ubani umfundisi naye wayithokozela ngoba uzawuvela uzothathisa uzawumemezela kwaqedwa bomhlaba kwaqedwa konke komenyezelwa kwenziwa konke ayibonga inkosi kanti umtsotsi lo uhamba nokufa kwalomzalwane 1 2 3 kwathathisa umtshoto omhlophe kwayele akhutshwa amabhaso kwayale nale kanti oseni ngawulala nibabini nivuke nibathathu kodwa ngajonga lonto akabe usenzeka lokho 1 2 3 kwakhona uxeka kwemisipha 1 2 3 kwakhona ukhohlelo ngaphezulu 1 2 3 kwakhona ogqirha phakathi 1 2 3 kwathiwa hayi uNozipho uyagula kanjani uNozipho ephile for 20 years kanti uSiyabo usenogalatyane wakhe uyazi ukuthi usenokufa engajabuleli imitshato ngoba usekho umtshato kwensuku andiyithethe eqaba icaca kusekho umtshato siyexoxa nawo nale ndoda ndithi axaba nama ndiyazi noba ngathi angezala etholweni nama ndazi afuneka bengathi athandaza angathi makathandaza ngingena sithandazele endazibonela akazibonelwa ndimhlobo akubonelwana sengqorwana asihleli ngoba sifuna ishade le ndoda nami ngenikokele ndithi xaba lithi izwi lenkosi incwadi yentshumayelo kulungile nxani babini ngoba kwamaxesha kwakhona omnye ajevezela afuna ukuwa lo kanti unamandla athi ayikhona masiphakame siye ngomsolo ajevezela athi lo masiye aluxaba yebo tata kunjani kodwa ke semezimani siphi intombi ngoba nezinga siyakholwa sitheleke emayiki mama kodwa othayitha bekho nhlobo yalapho hlole khona ungazi ucima bahlabeleka behlabela nikhale ngoba ningenamoya ngoba nikwazi ukwahlula livizwi kanti lizwi lombulo sidawu uxaba kafuneka ukuthi bamncede sayida ngibaphaso babantwana bamane visit abangamane ndihamba nabo bazoniloba bafele endlele ungahambi namantombazana amane visit apho zawulimala Zet Siyabo Abulana niyafasa ngapha Ngishada isekho nhlobo Amen Haleluya ngiyakhuluma nawe Yebo dadwe nakho madoda Awekho amadoda kukotsotsi ogalatyane uzofika kuwena esimanga ndiyakuthanda konke ama credit card awufuni ma credit card kanti uphethe ukufa kwakho kodwa sidinga indoda eyafa yavuka engena ukuthatha mamutanjani kusekufeni ayibona inkosi yethu engenjalo ke lo ungamjonganga kanti ngilo ngumyeni wakho ngoba uThixo lo akashepanga kahle sonke bakhona abamathamba benziwanga kahle kodwa bahle phambi kwenkosi osisi ke nabantu abathanda into eshephile kanti lo ungabukeki uyindoda inqwela impela uyena isewa abantwana ujonge lo ubokakayo kanti ujonge isilahle ezabulala uyambona lumhle njengumfuna ufunwa ngabantu bonke lo ungajongekanga bonke abamjonganga yenzalwa udade osinaye la nangu amjoke nje siyaba ngolisiwe lo dade ebengekho omnye ngitake omnye abesibona kuthiwa into kwasiye lo phones atawujonga ngamehlo aboni yele phones idina la kumzala ngomazi nangu ntomba lo Thixo ethandaza uThixo ehle
awujonga bomuthi kafanele kanjani uyisiwe malosisi awukeka ke nithake kambe indlela yakho uzokhala ezimatiyane yelo phonzi ushiye webhendini yambe imimoto phakwe iphume ithi bhabhayi uthi wathi ubufike nditshe kodwa sidinga uKristu esawukhala kuye xaba ngoba ngeke sife singatshatile ukhona unkosikazi wakho xa noba thina singekamboni noba thina kasijonga sibona ukuthi hey abanzima kodwa ndithi ukhona unkosikazi wakho ukhona unkosikazi wakho ukhona unkosikazi wakho ukhona unkosikazi wakho ukhona unkosikazi wami bakhona abayimeli modadewethu ukhona unkosikazi wakho mntakwethu kodwa kudingeka uqala siqale sishate ngendoda yamakhosikazi indoda yemitshato izokwazi isikhokelela emadlelweni ahlaza yona ngokwayo ayibonga inkosi singawuthatha abantu abazadla xapha igazi siyothatha abantu abazisho basikhuphile behamba beworship abakhalwa ngabantwana babakhupha singazi ngoba intombi ezisikhohlakele nomama sebekhohlakele baguquka nje bovu ngoba umntana ekhonzana lapha ekhaya ukhonza ukuthi awukhulelwa wathi ngomkhupha zohlazisa kule nkonzo uhamba njalo khona isikhalo esikhalayo athi uba umpongoza igazi lamawele liyakhala lithi umama wandikhupha isizathu anisasi uma sekwenzekile oba khona umntana sibasamkhupha ngoba ingowakho ngokaNkulunkulu andithi hamba nokwenza abantwana phambi komthatha wabona lesasi kaba nzima kakhulu phezu kwakhe mina ngiphile for 7 years ndisazana nazo zonke inhlobo zesono njengoba ngiqine kangaka nje kanti ndiyitsala ingoma kwantonjane ndiyitsala ingoma kusephandle uthi unkosikazi omkhulu wami kanti ngozo uqine kangaka sosakola kangaka wayivuma kangaka ngithi hey into zasezweni ezakathixo sibani nkosikazi yeke le ndawo ngikuyo ayibonga inkosi kodwa ayibamba uJesu inhliziyo yakhe wathi angayibamba ndaphila for 7 years ngaphandle kwesono ndisazi isono livelele kuzo ayithimba inhliziyo yakhe kunyaka wesibhozo sengiqonda kahle ukuthi inkosi ngibizeleni mama uNtanjana sengisazi ukuthi noba ngingafundile kodwa inkosi ngiyamdinga umuntu ozakwazi ukuguqula inthetho ngoba kase kufikile uKristu ilizwe lenkosi uKristu awufika usinikeze ingqondo ngathi ngoba ngingafundanga Thixo sengiyayiqonda igift oyibeke kimi ngidinga umuntu ozawabona amakhaya umuntu ozakwazi ukukhunyushwa akwazi ukuguqula inthetho wathi uthi ngithobani ngishobani ngoba yena ufuna abantu abangazi wathi ukuthi ngisho kuye umuntu oqela asike umfundisi kasifuna ugani hayi mfundisi bengifuna ugani ube sewujobisa umfundisi awuzuhlala nomfundisi la uzobonela umfazi enye indoda ngoba namadoda la khohlakene la khokela amabandla ayabaza abantwana ngabakhangelela akujongele kanti ufuna ukutya uzavreya futhi ngoba le ntombi le ibimtya ibimkisa so nomyeni ugani le wena sibani funeka uthathe ubani ngokubani uneposhini ephezulu so kayifoni ufonela intombi yakhe hey mntanami akho kutya emishini hey thatha kabantu umfundisi ufuna usebenzisa umfazi wakho ukondla yena akubonelwana bamnuku uyasibonela umuntu wakwathi uDawu usibeka kwaphela ukubonelwa kuAdam ngoba uThixo mhla wayibonela uAdam wamenzela umfazi mana seledle isono uAdam uThixo kayibuza bakwenzeke njani wathi uAdam lo mfazi unikeze yona wayivala uThixo ingebe ukubonela umuntu umfazi wathi umuntu wonke uyasibonela ngoba ngokutyala likungu into yazibonela uthathe liphube esitako lamanje ukhwetsa apha ungamusivuza ngo12 wathi esojanga ayitwa wedwa le iphube esikazakho elizawuphuma uthi hey masibani lithethe la kabantu cela ubuthonga zombisa ngiyabuya ngoko awu uyapi hayi awume kancane ngame ki yabuya kakusayi uvelaphi ivelaphi ngantoni akuthula uqhweka wena sekhona abanye amadoda thula uqhweka ukhona amadoda athwala kanzima
Kukhona nomama abathwala kanzima. Kodwa sidinga uJesu. Owenza umzi ibe ngumzi. Owenza umama ibe ngumama. Utata ibe utata. Intombazana ibe intombazana. Kuthiwe sisi noma kuthiwe mama emntwini ongatshati. Akuthiwa ngatata kum namhlanje mntakwethu. Kwathiwa tata ndingekatshati. Ngoba isidima esikaThixo siyakwazi ungena ensizweni. Isidima sikaThixo siyakwazi ungena entombini. Baphutha omama abakhulu bambize ngoba bengekabi nguye ngoba ungenwe nguThixo. Ayibona inkosi. Masifundeni ke mamonakala. Sengikhulume kakhulu izilelo sengiyithethile. Banipha amanzi yeshiyeke ngisele. Uyabona amadoda asemandleni awaseli amanzi la. Athengelwa amanzi. Amanye athengelwa amakhoka. Amanye kuyale nale. Abantu abahamba nabantu bathwele kanzima nomntanje. Bathwele kanzima abantu. Dingasela kanonkala sina stress. Ngoba sonkosi la. Sinenkosi yamakhosi. Sicela ke sifunde izwi lenkosi. Kule ncwadi yamaKolinte esibini sesizothandaza. Chapter number 5 from verse number 16. Sibhala. Hlabelela zethu. Ayiphi ingoma evuma incane nje. Ichichi izwi lakho. Ngoba wena unguthi halichichi lakho izwi lakho. Angatshintsha amadoda zenu, atshintshe amakhosikazi, kodwa kunendoda engatshintshiyo. Elithi izwi lenkosi ayinasithunzi isawujika. Ayiwathetha amanga ayifani nonyana babantu. Awuthethe namhlanje uzawuthetha nangomso. Limile izwi lakhe kuze kube unaphakade. Ayibonge inkosi yethu. Lithi izwi lenkosi nokuba amadoda angaphakamisa nashiya afuna ukuzilinganisa noThixo. Limile izwi likaThixo lithi uThixo kabelani namuntu nazuko lwakhe. Nokuba amadoda angahamba uthwala azenze imagic izenzeke, awavula amehlo mfama sihambe iqhwala, kodwa ukukwenza siyakwazi ikuba ikokwenza ukaThixo. Ngoba sithi masjonga emveni kokuphiliswa kwabantu baqhubeleke begila imikhwa, akupholi mayethetha ngaye noThixo yakamnukwa. Uthoba ukaThixo ububumkani abukho sekuthetheni kodwa busemandleni. Amandla ngawo lana mamutanjana asibambayo. Ibhiya sikhona sisazi, insangu sikhona besiyazana nazo, isifebe sikhona besiyazana nazo, besilalapho besitandulaka khona. Asibamba amandla kaThixo. Alikho sekushumayeleni kodwa lisemandleni. Sibanjwa ngamandla mna kaMnuka. Amandla emandleni. Ngoba abantu baphithizela benyuka besehla batsalwa ngamandla. Kodwa kudingeka amandla kaSimakade. Afika angene mfana nayiTV Timbo. Angene utata iTV Timbo. Uthi utata kabani yena benhlabi. Yena izinto zakabeqhome ebuye akasahambi nento zasekhaya. Sewangena ngamandla phezulu. Abamvelwe amandla ohlulwa. Alikho sekuthetheni kodwa lisemandleni. Alibonge igama lenkosi. Sidinga abantu abazawuthi Thixo asigcwalise ngamandla wakho. Nothi ngomthetho wecawa, nothi ngomgaqo seko wecawa,
kodwa sidinga ugcwaliswa ngamandla